tugiye kwiga ku ijambo rivuga riti dukora iki kugira Imana itwishimire. Mwene data, ukora iki kugira Imana ikwishimire? Urashobora kuba uvuga ubutumwa ariko Imana itakwishimira. Urashobora kuba uririmba ariko Imana itakwishimira. Yamara ukaba ufite ibintu bituma Imana itakwishimira. Dukora iki kugira Imana itugire neza? Ni iki twakora kugira Imana inezererwe? Erega Imana nayo nyine iranezerwa iyo tuyinejereje. Dukora iki? Haleluya. Niwiyumvire mwene data. Niwiyumvire mwene data. Haleluya. Niwiyumvire dukora iki? Ukora iki kugira Imana ikwishimire? Nkora iki ngewe kugira ngo Imana inyishimire? Turi mu bihe bikaze. Turi mu bihe bikomeye. Ariko nubwo turi mu bihe bikomeye, turakwiye gukora ikintu cyatuma Imana itwishimira. Bino bihe bikomeye turimo, hariho n'ibindi birimwo biraza, ariko noneho ntibitubuze gukora icyo Imana ishaka kugira ngo itwishimire. Hari ikintu twakora, hari ikintu wewe wakora, hari ikintu mugenzi wawe yakora kugira ngo Imana itwishimire. Haleluya. Ndabona ukuntu incanco ziko ziraba zingahe, ariko noneho hariho n'izindi ziriko ziraza. Hari ibindi byorezo birimwo biraza. Mwene data, dukora iki? Haleluya. Dukora iki kugira ngo Imana idutabare dukure mu ibintu? Reka ndababwire, Abanyayisiraheli bari muri Egiputa, barimwo bararira, baraniha, barira. Urazi ukuntu bari babayeho muri Egiputa? Bari babaye mu buzima bukaze, mu buzima mbese bubi. Farawo yabafata nabi. Mbe murazi ko yica n'abana b'abahungu bavutse? Abisirayeli bararize, baririra Imana. Imana yumva kuniha no kurira kwabo. Haleluya. Hanyuma Imana ituma Mose. Imana ituma Mose ngo nugende kwa Farawo umubwire arekura abantu banje bagende. Haleluya. Dukora iki twebwe? Ni iki twakora kugira ngo Imana itwishimire? Ni iki twakora? Kubera ko umutima w'Imana urababaye. Imana irababaye mwene data. Imana irababaye. Haleluya. Abanyayisiraheli bararize, baraniha, maze ukuniha kwabo Imana irakumva. N'iki gihe turimo turaniha, turimo turarira. Nubwo turimo turaniha tukanarira, yamara mbese ingorane nitwe tuko turazikururira. None dukora iki kugira Imana itwishimire? Yesu natugire neza cyane. Yesu Kristo natugire neza cyane. Ibyaha byabaye byinshi mwibi bihe by'ibyorezo. Ubusambanyi bwabaye bwinshi mwibi bihe by'ibyorezo. Ukwiba, ugutukana, uburyarya bwabaye bwinshi mwibi bihe by'ibyorezo. None ni gute umuntu adashaka gukirizwa mwibi bibazo? Agakiza karimo karava mu bantu kubera bino bibazo turimo.
yamara hari ikintu wewe wakora kugira ngo Imana ikwishimire. Hari icyo nakora kugira ngo Imana inyishimire. Haleluya. Haleluya mwene data uri muranyumviriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Numvugire haleluya. Numvugire haleluya. Mvugira haleluya. Haleluya. Imana yumvishije ukuntu yakubanya Isirayeli. Murazi ukuntu byagenze. Imana yabwiye Mose ngo agende kubwira Farawo arekura abantu b'Imana bagenda, ariko Farawo aranga. Nubwo yanze, Imana yagumye izana ibintu byotuma Farawo arekura abantu b'Imana bagenda. Haleluya. Ariko iki ntabwo aricyo cyigisho nje kukwigisha mwene data. Iki ntabwo aricyo cyigisho nje kukwigisha. Ariko reka ndababwire dukeya. Igihe Imana yatuma Farawo ngo agende abwire, nako igihe Imana yabwira Mose agende abwire Farawo, haleluya, ngo arekure abantu b'Imana bagende. Harageze igihe Farawo yemera. Urazi igituma yabyemeye? Nuko abana b'abahungu b'ifura bari bapfuye. Imana yarekuye ikintu kuri Farawo n'abiwe. Abahungu b'ifura barapfa. Icyo kintu nicyo cyatumye Farawo arekura abantu b'Imana ngo bagende. Ndabandanya ndababwira nubwo atari intumbero. Imana nubwo yabajanye irabakura kwa Farawo, hari ibyo yahishije abanyayisirayeli hagati na hagati. Haleluya. Hagati na hagati ntabwo yababwiye ibyo bazanyuramo. Abanyayisirayeli baragiye, haragera aho bagera ku kiyaga gitukura. Bareba hirya no hino barabura aho banyura. Yamara Farawo ntiyanyuzwe. Yaciye agira iki? Yaciye akurikira abanyayisirayeli kugira ngo abagire nabi. Abanyayisirayeli hari ukuntu barebye inyuma. Haleluya. Babona abo muri Egiputa babakurikiranye. Hanyuma bareba hirya no hino babura aho banyukira. Bareba imbere babona ikiyaga. Ati none turaja hehe ko tugiye gupfira hano? Ati yewe Mose we watuzanye hano ugira ngo dupfe. Mbese muri Egiputa ntabwo bahamba. Imana itugire neza. Imana itugire neza. Mwene data, hari icyo twakora kugira ngo Imana itwishimire. Hari ikintu wakora kugira ngo Imana ikwishimire. Haleluya. Hari icyo nge nakora kugira ngo Imana inyishimire. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abanyayisirayeli barabura aho banyura neza. Ati Mose we ufite iki mu ntoke yawe? Ati mfite inkoni. Rambura inkoni ku kiyaga. Haleluya. Imana irakora imirimo n'ibitangaza. Ati rambura iyo nkoni yawe ku kiyaga. Mose arabikora, maze Imana iriyerekana. Mw'ico kiyaga haboneka inzira, maze abanyayisirayeli barajabuka. Hari ibyo Imana yakoreye mw'ico kiyaga. Hari ibintu Imana yakoreye mw'ico kiyaga. Abanyayisirayeli barajabutse, maze Farawo n'umutima wiwe ukomantaye aratuma ingabo ziwe, maze barakurikira abanyayisirayeli. Yesu natugire neza cyane.
za Farawo zirakurikira abanyayisirayeli, maze hari akantu Imana yakoze. Yararindiriye izo ngabo zija hagati na hagati mu kiyaga. Abanyayisirayeli barashabuka. Bamaze kujabuka, Imana icikora akantu mu ico kiyaga. Haleluya. Imana icikora akantu mu ico kiyaga. Yesu natugire neza cyane. Maze ako kantu Imana yakoze, Imana yacifata cya kiyaga iragiteranya. Ba bantu bari bakurikiye abanyayisirayeli baherera mu ico kiyaga bapfiramo. Mwene data, hari icyo wakora, hari ikintu nakora. Ndakubwiza ukuri, ibi bintu biriko biradutera ni ukubera ko imitima yacu yakomantaye, ni ukubera ko umutima wawe wakomantaye, ni ukubera urimo urakora iby'Imana idakeneye. Inzira zawe urimo uranyuramo ntago ari nziza. Nico gituma Imana yemeye ko bino bitubaho, nuko abantu yaremye batariko barayinezereza. Imana ntago igitwishimiye kubera iki hari ibiriko biratuma Imana itatwishimira. Yesu Kristo natugire neza. Haleluya. Hari ibintu turimo turagenderamo, hari ibintu urimo uragenderamo, hari ibintu mugenzi wawe arimo aragenderamo bituma Imana itatwishimira. Imana nitugire neza. Haleluya bene data, muri ko murankurikirana. Kuba natanguye ndababwira iby'abanyayisirayeli muri Egiputa, ni ukugira ngo ndonke ukuntu ntangira, kugira ngo shike ku kintu ashaka kubabwira. Iriya Mana yavanye abanyayisirayeli muri Egiputa, ikabavana muri Egiputa. Bamaze imyaka 400 muri Egiputa, bakorera abanya-Egiputa, babafata nabi. Iyo Mana iyo iracakora kandi iracariho. Haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya. Ariko hari ikintu Imana imwe iradushakaho ko tugora twebwe. Hari ibyo Imana ikeneye ko dukora, hari ibyo Imana ikeneye gukora wewe, hari ibyo Imana ikeneye ko ngiye manza gukora. Ugira ngo Imana iranezererwa ko umuntu apfa? Imana ntago ishaka ko umunyabyaha apfa. Imana ntago inezezwa nuko umunyabyaha apfa. Mwene data, haleluya. Abanyayisirayeli baratabawe bavanywe muri Egiputa, aho bari bagorewe, baratabawe. Ndizera neza ko iriya Mana yavanye abanyayisirayeli muri Egiputa niyo izatabara natwe. Ariko hari icyo dukwiye gukora. Nitwamara gukora ibyo Imana ikeneye, Imana izacirambura ukuboko, Imana izacirambura ukuboko, Imana izacigwisha imvura ikureho ibintu byose. Ariko nitwamara gukora ibyo Imana idushakaho. Dusoma ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli 33 ku murongo wa 11. Haleluya. Ariko uwuri n'ugutwi niyumve, uwuri n'ugutwi niyumve. Umutima w'Imana ntabwo unezerewe, umutima w'Imana urafite agahinda, umutima w'Imana urababaye. Ni kubera ikubabaye, ni kubera ko umutima w'Imana ufite agahinda. Nuko Imana iri kirareba abantu yaremye, ikareba ibyo barimo barakora, ikareba inzira barimo baranyuramo, ikaba
agakiza ntako turimo turashaka. Agakiza bamwe barakanze ntako bakeneye. Iyi Imana iri kirareba ibyo abanyayisirayeli barimo barakora ubu, Imana irababara. Haleluya. Imana irababara. Hari icyo wakora mugenzi wanjye, hari icyo wakora mukobwa, hari icyo wakora mupapa mumama, hari icyo wakora kugira Imana ikwishimire, hari icyo wakora kugira ngo Imana ikubohore, hari icyo wakora mu kubohorwa kwawe. Yewe niwamara gukora ibyo Imana ikeneye, ndakubwije ukuri, Imana izatabara umuntu uwo ari we wese. Yesu Kristo natugire neza. Yesu Kristo natugire neza. Twebwe turi abanyayisirayeli. Twebwe turi abanyayisirayeli. Mwene data umunyayisirayeli, wewe uri murambona, uri murandeba, uri umunyayisirayeli. Yamara uri umunyayisirayeli waguye, ntabwo ukiri ku murongo w'Imana, ntabwo ugikora ibyo Imana ikeneye. Nubwo uri mu rushengero, mwene data waraguye. Nubwo uri umuririmbyi waraguye. Nubwo uri umuvugabutumwa waraguye. Dore hari ikintu Imana ikeneye, hari icyo wakora kugira Imana ikwishimire. Nubwo witwa pasiteri waraguye, Imana ntabwo ikwishimira kubera ibyo uri murakora. Dusoma ijambo ry'Imana, reka ndike gutinda. Ndabinginza aho muri mufashwe bene data, ndabinginza aho muri mufashwe. Haleluya. Uyu mwanya Imana ishaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tuganire ijambo ry'Imana. Abafite za Bibiliya nimuzingurure Ezekiyeli 33 ku murongo wa 11 dusome. Ubabwira uti, ndahiye ukubaho kwanjye niko umwami uhoraho agize. Simpimbarwa nuko umunyabyaha apfa, atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Ni iki gituma mugomba gupfa, yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Iryo jambo ry'Imana Imana yampaye ngo dusangire uyu munsi. Ngo genda ubabwire. Nindi Imana yatumye ni njyewe. Imana yatumye njyewe ngo nze ndababwire. Nze ndakubwire mwene data, nze ndakubwire wewe mu mama, nze ndakubwire wewe mu papa, nze ndakubwire ngo Imana ntagihimbagwa nuko umunyabyaha yapfa. Imana ntagihimbarwa nuko wewe mu mama wapfa. Imana ntihimbarwa wewe mukobwa ko wapfa. Yewe musore, Imana ntaginezerezwa nuko wapfa, ahubwo inezezwa nuko wava mu nzira zawe mbi. N'iby'Imana nibyo binezereza Imana. Icyo twakora mwene data, icyo wakora mwene data kugira ngo Imana ikwishimire nuko wava mu nzira zawe mbi. Haleluya. Nuko wava mu nzira zawe mbi. Buri muntu akwiye kwireba uko ari karagendana n'Imana. Buri muntu akwiye kureba ukuntu ari karagendana n'Imana, maze agasaba Imana imbabazi, maze akabwira Imana ati, Imana mbabarira, ati ndaje, ati ndaje. Maze Imana ikakubabarira. Imana ikakubabara, ugasaba Imana imbabazi, maze Imana ikakubabarira mwene data. Haleluya. Yesu natugire neza. Imana imwe irashaka ko tuva mu byaha. Imana imwe irashaka ko twihana. Imana imwe irashaka ko twisaba imbabazi kugira ngo izitugire neza. Nimuhindukire muve mu byaha. Ndiko ndasemerera hondi. Nimuhindukire bene data, mwihane, maze Imana izarutabara. Dore ibihe bikomeye biraje noneho gusumbya ibiturimo. Inshinge ziraje nyinshi gusumbya izi ngizi ziri ubu. Buri muntu niyihane, buri muntu
nimwihane buri muntu nakora iby'Imana ikeneye maze Imana izitabara ubwoko bwayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Babandi bitwa ngo n'Abanyayisiraheli yemwe barimo barakora iby'Imana yanga. Babandi bitwa ngo n'Abanyayisiraheli nibo bajura, nibo basambanyi. Babandi bitwa ngo n'Abanyayisiraheli nibo bicanyi, yo nibo bariko barakora ibyaha bitandukanye. Dore nimwihane kubera ko Imana ishaka ko mwihana. Nicyo kintu kizatuma Imana itwishimira. Haleluya, nimuvuge haleluya, nimuvuge haleluya bene data, nimuvuge haleluya, nimuvuge haleluya, haleluya, haleluya. Ndimwo